ام وەک تیما ڕووداوێ ئەف چەند ڕۆژن ji bo dosya taybet a penaber û qaçaxçiyan li bajarê İzmîrê ne. Ji bo dîtina qaçaxçiyek em ji navenda İzmîrê bi rê dikevin. û li pêşiya me rêyeke dirêj heye. Piştî em bi dehan kîlometre diçin. Qaçaxçî li devereke çolter bi wesayîta xwe me hildigirin. û piştî ku em ew bo hevpeyînê qanex dikin. Bi dizî me dibin ciyên xwe yên veşartî. Lê di rê de nahêlin ku em zêde dîmen tomar bikin. Da ciyê wan neyê eşkerekirin. Ev der atölye qaçaxçiyan e ji bo çêkirina beleman. Bi navê xwe yê Kot, Ebu Casimê ku bi xwe jî penaber e û ji erebên Sûriye li gel zimanê Tirkî bi zimanê Kurdî jî baş dizane. Ebu Casim nêzî 10 salin li bajarê İzmîrê karê qaçaxçîtiya koçberan dike. Niha ew li gel şirîk û mirovên xwe yên ku naxwazin xuya bibin re. Li vê atölyeya ku ji derve wek atölyeyeke normal dixuye. Belemên qaçaxçê dikin û qaçaxçîtiya penaberan dikin. بري خلق شلو يجدكرن البحر ندنا ريتن اي سكران حركة في إشيكر يعني اي نصائح عقل جيتنا في إشيكر نخوش بو خلقيت شان خلق دفاتصين يرو برنامج نرن بنا اف شلو يشاوي اف نقنجبه ام كسي ناشينن ام وان دبن ام وانتين حرتش ام دكن يعني خانيكي جوار دبن ام محمد خان خانيكي دورا جويد ام وان در دخن ام دخن سيرفيس ام دبن نقطتين مزوان صور دكن ام وان تشين يعني تكي درخينه وي او شتر خكي بشين اف نمره اف انسان باش باش اشترط بيجين نمره اشترط شين تجي المدقره ام بريوان جي المكتبات امين دكن ام برا بدستان نابن كان جيب خير وسلامت دقين وان بناقرين نمره جن بريوان Tîma qaçaxçîtiyan ev sê rojin bi vê belema 6 metre û nîvî re mijûlin. Li gorî qaçaxçî, ev belem ji 15 heta 25 kesan dihelîne. Qaçaxçî, van beleman tevî hemû mezemeyên wê bi qasî 5-6 hezar lêreyê Tirkî çê dikin. û bi qasî 90 hezar lêreyê Tirkî jî difroşin bo penaber û qaçaxçiyên din. ملت جيل فيدا رزيل بونه تخوازن خو بگين ايطاليا بيزانه بگين ويدا و ناگرينن يونان ودگرينه شبر بي هاوي ملت قشي خبرية ايطاليا واسينا قرت ايرو انسان تجي بخوزانه بيشاوي حرتشتي مرن هي قرتن هي يعني حرتش دخم برشعبي خو ملتين بلمكي تشيكن ودافيد فب بطاقه افسوجي مي وقتی اموان اب بلم سپنج حبا 20 حبا 15 حبات كافي امرا بن پنجی حبیته خینه افسو جمعی گناه وان دشته مدهی Qaçaxçî penaberan bi tîmeke 15-20 kesana kar dikin. Ku di nav da xelkê Sûrî, Rojavayî, welatên Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê jî hene. Qaçaxçî li gorî xal û girava ku dê koçber biçin, pere ji wan werdigirin. ايرو فيات راتبو دات كافي يعني انا فيات جاي 1600 1400 1500 شغلي باقج عددي كان بريزي دبن دقين ويدا هقوان فتقارين يونان وان فقارين حرق $2 دخسرج ركابة وان فنا قارين مراجن بريوان تام شحر دري هنا افغان جي هنا مصري جي هنا لبناني جي هنا سوري جي هنا شحر دولة هيج افريقيا هيج السودان هيج الصومال هي حر دولة في كاريدك بشتي يونان يرو قال كي زور بوي يعني يرو تركي حتى يونان جي زوري وجويا لي جي زوري يعني شخص حتى بقي المانيا هنا كي 12000 يورو جي بردن ملت جي الفيدا رزيل بونه تخوازن خو بقي ايطاليا بيزانه بقي ويدا فناغارين يونان ودقارين شبر بي هاوي ملت قشي خبرية ايطاليا واسينا قرتنا Di rêwîtiyê de kel û pel û malzemeyên pêwîst wek êlekên ewlehiyê ji kîsê penaberan e û ew bi xwe peyda dikin. Ev belem ji hin koçberan re dibin goristan. Ji bo hin koçberan jî dibin wesayîta rizgariyê ku pê derbasê aliyê Yunan dibin. بلما نرم نظامي بركي حكومات بدري ام دوازن نظامي هر تمام قاچاقچی ور البکر
جو 10 كيلومترنا ام تشينجي 40 كيلومتر دركا يعني تقريبا حفت حي ساعات بوتي دخوز بلمي يعني باشا ما جو ام نارن هنا çünkü em karen مرني هنا Li bajarê İzmîrê bi sedan komên qaçaxçî hene. Hin qaçaxçiyên wek Ebu Casım, li aliyê Yunan jî xwedî şerîkin. Qaçaxçiyên Yunan û qaçaxçiyên Sûrî. Bu wesayîtan pêşwazî li koçberên ku ji Tirkiye bi beleman tên dikin. هلبت دخوازم بچم أوروبایی لي چوينا بريا بحري قالك زحمته بوليس اليوناني يجي بروبليمن لكن هلا صار الوضع كتير سيء الغلاء الفاحش اللي عم نشوفه الاجار اللي لتركيا نها غلا هي بوهاي هر تشتي رابويا هر وها بشك ترك دجمناتيا سوريان دكن جيلوما از دخوازم بنظامي بچم أوروباي بدنا نطلع نحن الدارسين Qaçaxçî koçberên ku wek nefer an rêwî binav dikin. Ji navenda İzmîrê, ber bi navçeyên Çeşme û Dikiliyê. Bu wesayîtên wek servîsên dibistanan, wesayîtên kargo, heta balkêşe, carnan bu wesayîtên cinaze û ambulansê dibin. û ji wir siwarê beleman dikin û dişînin aliyê Yunan. Li bajarê İzmîrê yek ji raweskeyên ku penaber biriyên qaçax hewl didin derbasê aliyê Yunanistanê bibin, gundê çîftlikkuya ser bi Çeşmeya navçeya İzmîrê ye. Lewra girava li hember girava Saqizê ya Yunanistanê ye û bas 5 kilometre dûrê sînorê Tirkiyeyê ye. Ömer Sönmez, Rûdaw, İzmir.